okhaburo kwirwe RDC wakagadiriria noteraho ubwabira y'omburuzi mukuru ha kanisa ya St Paul Church of Uganda Nyampiche omarkabu yanda akujaguze kiro cy'abashija ninga Fathers Union mwene Joseph iba imwe bashija mwa fathers ahabo kuba muntu hikirire dia yenda kumuhemura kama simu bore tiraho utahika harumburuzi mwene Joseph iba barga kumugandira ngo mukazi oworiyo noza kutasya ainenda konka habwo kuba omushinja oshikirire imwe bashinja mw'abatu eterizo imwe bashinja mw'abatu ryo mwanya gwanyu imwe bashinja mw'abekaniseji Joseph iba yete wizina ryawe Benson tawe ryawe otu Richard tawe ryawe otu Deus ahabwo kuba Yusufa kabashikirire ogwajumirira abashija barakujanjaze bahama byo makagavo kandi yashaba abashija ba Fathers Union okubecho kureberaho mbicweka byabo evar kutura hamwe no mukanasa twose turebera abashija batashikire bashija mwe munsasire nimunye mwanyerundanda twose turebera abashija batashikire no bahakuba hakantu kace omushisha katansa oshohora abantu bajya kwa bambe no manyibe cyabe nagamba bitu aje mungu byona mye Papa wanje mutugirire babazi bashija we mutugirire babazi omwago byo tubyona nyetonga ndirampora otunye nanye karondo kundagire imwe bashija we abakristaya betabero mu kushaboku nibagera ngo namazima abashija banagirira makagabo kandi injiri ejo yakwata ari bashije wundi injiri yakwata bashije wundi obundo shanga omukazi nawe aine mchembi natongana najuma mushija najuma abana najuma abakozi na mwene kayona najindura mukakatari aba Fathers Union ho nabashikira hizoveri hinevaga mbere abashije bakora ni bace bakoze se mikono yabo kandi bakorera government umukazi narwara no mushije mushana narwara no mukazi abana babura kushoma entekateka nkezo ziriho kandi abantu babura businge ngo kuba kwije mu kanisa twabahumuriza twabashabera rero makagombe gasha kwa rufu n'wamanya